Unfriendala me. Lajkala sam sliku iz 2010. Andu. Fotke životinja i djece. Ponekad stalkam ljude na Facebooku čisto da znam s kim imam posla. Stokam. Obavezno stokam, volim stokat ljude i to se ne sramim priznati. Stokam? Ja osobno ne blokam, ja odmah brišem. Mislim da je nekad bolje unfriendat nego imat nekog reda radi. Ja sam više fan blokiranja, ne brisanja, jer se razmišljam, ako te blokiram, onda ne postojiš. Meni osobno nije bitno staviti status da li si u vezi, bez obzira koliko ja volim sve dijeliti na Facebooku. A budući da sam ja zauvijek i forever alone, onda... Ups. Ja nemam tih problema. Pa ja sam 7 godina u vezi, ali nemam apsolutno nikakav status na Facebooku i moram priznat da me još niko nije pokušavao zbariti preko Facebooka. Nemojte ljudi stavljati svoju djecu u svakoj mogućoj pozi svaki 15 minuta na Facebooku. Prestala sam reagirati na statuse jer sam zaključila da se s nekim ljudima nema smisla raspravljati. Da, to me izbacuje iz takta. Ljudi koji žive na Facebooku me izbacuju iz takta, recimo to tako. Smanji.